Me da say me mo akwa ba bi me Adom TV Badwam so na uguso hwe no masan enya Kingdom Herbal and Kingdom Home Estate for ewa ha wo moton no nse AC edan eka ho nti me wo ebi wa ha ene ni di nkomo ye mo akwa ba be me na bi aboko de ye wa dorm de nyame ase na dog nso ho ye doctor we yinti we na Kingdom Herbal yete mun ka che Kingdom Garlic Bitters ne Kingdom Garlic Capsules and a Kingdom Ginseng Power Capsules and a Tremendous Capsules. Nina a Kingdom no yinti wasem. If I do ya ubuni din na meche telephone na phone na. Do ya ubuni din over 20 years. And the do ya badwam so asem bia ne kenka bia de enka ho. Be na me be che nyemani Kingdom Garlic Bitters ne Kingdom Garlic Capsules. The emeni pedua. Kingdom Garlic Bitters and the Garlic Capsules no ebusu immune system. Okay, that was so wada roma bo number na me answer na me fan to screen. Okay, number ni 0275 relax 0275 okay 804 064 0275 804 064 for enrono sir pato yenti Kingdom Garlic Bitters and the capsules dumama na capsules a wonuma emne boost immune system na prevent yare bia beba tumada ba system ni bia o se nyankopon bo wiase no odi bibi je me friend immune system ebo prevent yare say yare be de ebeba oso to unum sa Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic capsules a ebe boost sa immune system no na yare bi ba itima fight no into ubon so boost immune system na low blood pressure beba form sugar level beba form na reduce the fat in the blood into Kingdom Garlic Bitters in the capsules there. If ya, we so sorry ano pe bia no anum tu, enwure bia no abanum tu. Na a boost immune system no ama ya re bia ntimi ede. Ama. Maka Kingdom Garlic Bitters in the capsules na make the new Kingdom Ginseng Power Capsules. The new Kingdom Ginseng Power Capsules. E dinin in honam kra de ese ginseng power. Di poti wonum garlic bitters na ma immune system are strong. Na ginseng power capsules no so boy do asmama. Be ma dey also a finance minister, Udufia, my interior minister. To also timi power yire na hotoye de ebe fie. Eze no memedru. To also be ma num garlic bitters ni boost immune system no. No on power capsules na de ginseng power capsules kan new Kingdom ginseng power capsules. E memma nko adru be boa ma sexual weakness, waist pains, bibia stress, mental stress e wo wona. E fi obi badwuma na bia kasa na ne boafu. Enye hwe wonya good sleep, sleep na and ultimate power ni ye manage ma ti new Kingdom Ginseng Power Capsules e be do entire jimune no ma power wo popo e power de be ma de o se fia wo 3 mismo 4 e duro ya ni anonom ni saa na de ya sema mai nti ya na ye hia sem no anaze bibia ye ni sunsun ayi bia Kingdom Ginseng Power Capsules ni new Kingdom Ginseng ina na yenu mama na boy na fie na Tremendous Capsules na make wasem eno your ba hu sisi be ma sisi hu no onum Power Capsules onum Ginseng no na oba so sisi hu said what ba no de be share na fi ache aisa so ba here no aisa puna ti be ma ne di ba na so na e de ti be ma ne num Kingdom Ginseng no obo new garlic bitters no na oba ne so the Tremendous Capsules no any garlic bitters no so sisi no ama ne wa so ti sa so ba here said the man ba any gie any asumdie na de ebeba fie na say Tremendous Capsules no boa ko infections no me yes white ni candidiasis sweet ni ma ye di no wo de ye na asiesie ama ho so asache okay capsules no dey is a topaye o fan two fan tablet me dey me cry me the new formula bi aba 2 in 1 be man be the garlic bitters and garlic capsules no bought new Ginseng Power Capsules no buy no so bought the Kingdom Garlic Bitters no now say bought Tremendous no to boost your immune system now so see wase be man so boosting immune system now the power so gina so ti say na do no over 25 years feeling can be there and my home to phone 9 anko or kind she drag link 0275 804 064 Kingdom Ginseng Power Capsules only Tremendous ni garlic bitters one asem na ye de akyerɛ enti no ye Kingdom Herbal Center o kan she drug lane okɔ no mo a ubenya dodo no petu na emom open baako nso a ubowura mu of pharmacy ne herbal shops bia mu a megidi ye say ye benya Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules and a new Kingdom Ginseng Power Capsules I no memma nko a na enom ye nhye no so na fe Tremendous Capsules no so eboa yen e ma ne titwe ye ma de
eyi white ene infections ahodo ya ha ema no yi and free ho na ya Kingdom Home Estate nso e wo ho yentio a new e cry dia ba say dia ba block no say Kingdom Home Estate if you say enkran choke enkran pressure traffic ni ba bia enti ya kopepo no so akura pima kropom abin popo no so nya kosi edan kama esi popo no so akropom akrapem enti se wo we a businessman we are brutre we a politician we a presenter na nkran chook now baby a serene atmosphere nice environment CCTV camera 24 security power generator water light on the roadside baby atna enko baby aso baba Kingdom Homes efia ye be wasanye mewe ni na wo to 24 hour security ya jehu ni nara wo gina wo so a closer to some tourist site bi efia woni be jehu kekese wo say abru kwan no so de wo hwe buti force ho tetekwashi hospital tetekwashi odi koko ba Ghana ni hospital honom wo hwe Safari Valley resort eno so honom ti wo honom a wo sa dina wo fie no so na wo hwe wo akra ni na nti afia se say the nkran aye choke ni baby a opopa bi pa dodo nwa nti eno ye rent ana de eto yes is in nice house yes is in come a gated community 24 hour security bibia wo be mo ho adatu a wo da weather condition the weather no kra ni kuma bri weather condition no ho nyunu awie bon from efema utim se chemical bia ni ti wanye sika pa na baby adodwo ho a enko baby aso baba Kingdom Homes real estate ti ano de ensaso mansun bia so ya deb nya asase kredan kwa sisi awie nice enje kra mbo se wo TV so a ubehu se the way atmosphere ni bibia se ye de ti to pe baby pa da dodwo won kan no abobra na on pe ye choka na nice environment dia via en fa bani che baby say Kingdom Home real estate abroche for ntie politicians for ntie business members for ntie wo frɛ pe was Abraham near special discount number ni 0559 761 144 0559 761 144 you know your estate ni dia no estate number no eni 0559 761 144 0559 761 144 ope efia yesi awie na ewo ebri ekuapem ene ekropon dia eye Kingdom Home Estate ene ye kanfo ede amawa bibia ede da honom CCTV cameras wo ho light enso wo ho na standby generators enso wo ho nti edumo kane akra woni hunhunumbo jese bia opia na abu se sumaba nti bia wo bia na wo pefie ho dwo akwa akotene mo da achi fie atene mo a Kingdom Home Estate see awie adwuma no efia we dey me fa dey bi so say adwuma bia ya na there is a mind behind it enu na ya na mahu say adwuma no ebe kosa ebe kaze amofa Kingdom ni din wa bo ni din ba emebe over 25 years and din ehun touch makra Kingdom your product na ba na 25 years asembia ba na nipa tuwe dead eta adwuma chia no say ampa adwuma no e wo dache adwuma no wo the spirit and the soul of the company Dr. Amufa Edamasipi Amechia no Dr. Amufa no pay ye chia o ete won kana ache na se wo ho obetinka o tie o ni nyina na se adwuma wo ye o obetinka no tie ntimi wie me se bibi beba mama ma ye bibia di obetinka sa o be kasa wo TV so ahema enti Dr. no pay ye chia o ya da se bia mfa wonsi ha foforo so wo ho ma ye ntoa no so na fe ye nkoye nim Piwak Healthcare e wo 3P garlic mixture wo ho 100% garlic ene ya train so bia nka ho enka janso de garlic na munsu na 3P for atwetwe a eboye boost your immune system na mojabroso na wo so menstrual pain na high sugar level ana obi a wonsa no nan eyetitiri obi a mu oduro stroke ha wadwen a wonya 3P no bi no ma wona akro no hwehwe bi wo kanshi Kofi Sam and Kings Walk Kumase Dani Heba ne Kolinak ho Abetsam and atakra the AA Mensa sunyane so a green light pharmacy free Piwak Natural Health was 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000021 now ni Piwak Natural Health for the enkomo Best Brain Publication and so the books ahodo nsia abedwama so
creativity and imagination, student leadership, citizenship, critical thinking and problem solving, digital literacy and communications ewo books a womodiaba NACCA for one magia tumtu ko bookshops BMU ewo memu a books ama boss nyina obenya bi utimi frɛ wo mo 0507 200 200 0507 200 200 and 0504 200 200 na wone best brain for akasa Dominion Herbal Powder so immune booster ya wonu bi eboa pa no pay woni di ya wonya warm water no wasa powder no bi agum no wanom anwumre so sa wo be ya nsa na wadidie na ye wo Dominion ointment and so ewo ho baby ayo hu nam ayo ye bia ukotodwe wusisi wonya Dominion Herbal ointment ni bia na ode atwitwi so ko pharmacy chemical ne herbal shops bia mu a Dominion 4 powder ne ointment no benya bi for 0541 581 95 0543 158195 0543 158195 and 0249 591843 Accra Repart Ventures Nana Boache na Angels ubenya bi Little George Health Shop wo Temma Koforidua Gapson Pharmacy Delight Pharmacy wohene na wusku bi so ubenya bi 20K Pharmacy wo suhum Nana Yar Provision Store Kennedy Drugstore wo Achimoda and afi Nagiza Pharmacy so many bi wo ho 12 years ekwa down untumi nyusu Dominion 4 product and oba wo breastfeed and awonyam untumi enyusu eno ebi Franco Trading Enterprise at the Black Friday no aba na shasi 13th November at the kosi November ending timestro niema obeto wo Franco Trading Enterprise bia yate so 40% mobile phones, air conditions, fridges, speakers, washing machines, televisions and bia yeton e Franco no from 13th at the kosi ending of November no or more at it so 40% free 0246 422 338 0246 422 338 and 055 5939 Franco Trading Enterprise phone still phone papa fee ene eho na wono edi ensawo so ma me fancy ha medin dia fia amankwa tamaklo me kono na yanti foforo ho me nko ma me nkomra na menye interview enso nka ho se mo anti me nka biem dia ene